na me a report mo gor kon dia lode konaling katan cha luk cha je luk je wale bana report me bana je linga gwa ka do bran che to gaje ko ngai kon dia tin kon sharen latin wale re wich ka sa Sudan gwa lok ndana cha dakma cha je luk tin bana tin kon lat kurin gwa sam bana klinkel mi jira mi jidit gwas me gor jen wo jinder channel dit je support committee mi ci bare gwas me de chomala shubu kiji try notification bell ba ko mi shi dwar ci bare be chokiji kalam ni char balam ni ja kuin pin ko kor mi shi mi shi na me ci jelin ci de me dong shi news ci jelin ki shi report dan le road ci jangat report me by the way gor liang along ko jan dan le road no gor kono bana LinkedIn gwa katin kono sharen la rai which ka sa Sudan and beje talk ta dana shi wanti la ke je about straight to the point and dan and dong charing ma charge look je wale take a look midin mi sha look dakar ma char ku look mo aje look dana ngai kon dia no cha tu ga kir mi yadit ko lokereng ma char no jente ka dwer ken nei dang barotin kono ya yen kel ngai kon dia no dakar ma charge suspend ki charge caption no ka kuji money chai nanga court evidence chaga tok ne ka chang ka bakel dan la niena bakel en gwalo ko mo an walle che jojo gwan wo ne che te evidence jidin cha no re lok ken evidence jidin to toni bana ka linkel re court ka wa te ga ti na ro itin long cha document in konde chanalat yo jeno gwas dan ko run wang no ba ka nongre lok cha ka nong ne tin kontin la prosecution team ne re kontin chunkel ke kirmi yadit kene re konin gurge jeno de kan dakma char no de kan yen ere loko mo cha document cha ka present tan dien cha ka no ka document ka tan dien cha ka lok te ka document cha reject no gwan mi si defense team chi kan objectin ki chi kala ro milero ro mashimo gwa shikot chicken lado ne ne ko la jilok no shamushal autopsy report charge non ka kwi late David Majudak gwade dan e yer je jen ga ka changa wel ka pa de ron kin dang ro jen dang ro dich e report kana mo Ramadan lede e Dr. Akram general kel let kel ka prosecution team ka exhibit number 5 no alane itin kon tin la different lawyer da kuma char ken object ka tadan chari po chailat keje ano chi majur dak chi yeri chi jen rewi ka nasir ken reject ken object namdera akel mugode yeneling no we are reporting document and content cha present and it content la prosecution team amandien cha noko kemandien cha loko ajen gormo nyuaka ki yakel reiler kana mane she court she can document dodien she can accept ki kana no take a certificate ni tisha kamke la death certificate nying de ni choko kudang rawid jandang DH de bakel la de ni kudang rawid jandid bakel SSPDF 256 SSPDF soldier la death certificate ni ki tisha present cha kam netin kon till la jilok wa cha ka accept no kan de inte ko de chilu kana secretary na chikene non kaje she defense team la ne konti la defense lawyer ka Dr. Machar she can object ki she can la no can certificate de they lack important details kan certificate de indian ko chala da chilu no wa should can deployment order ka proof ko can actually liu kan kana sir ki we ga mo we to ga kana sir no dundo she court the court allowed them as evidence lo she ne content la de tin la de fellow year she kala no ne content chala de indi cho kudang ro je de bakela SSPD of course chi kumike me yadi che document che ga yalka ku din ko ngai ken wo ka gwalok so look mu chaje look la gur ke evident nyodo ne chi liu la tok re duaramo ke nyoken ka ne ti cha deploy ne ka changadi ko jin mu kwai deploy mi jin de la ngai ken wo jin chaje deploy wo je mene ka changa mene na no
bijik te evident to nyu do jin chaji la re duara mo chang break blo to tin run no ba lar no ngak chaje nang re wije mene but chineti konti la different lawyer kare ma chaji kala do na tan chun tin kon cha present ka ka re nen t 256 sspdf te konti chiriar re wiki wi yara du wa tantien wa shoot ken wa chicken ten gwadamo ala deployment order yen kan wi kan ka de ka nasra wa tele ka prove but ne ko la judges chicken ka allow cha lecture mo chaje accept netin kontin la jikot ken wone t 256 sspdf ti yeken ti gen ka wi yara du na mo mi chicken accept and letter mo ne ki document mo report de ne cha nyoko accept gwasame a report document dung military report ala dung SSPDF command in Nasser ka tayi da ne sha formation cha lat keje me sha investigation committee cha ko keje ka tayi dan shirye ke to goje cha letter me cha ja approve court ke judges kani letter milato ano chikala no me cha lat ka gwada ka ta dan chikala keje gwada me chi court ke jillo she can take a letter me she can refuse no exhibit number 9 she can look ala report de misha non ka tada na shirye ke toje take if the not misha present me take exhibit number 9 misha lat ka misha ke digital forensic report mo wala na ka South Africa digital forensic report gen ashir mi de ka junat tada nen tore ke je to je ne nial benepin no dor chakala nang ne ka South Africa lel ke la wugu jen winimi no ba ko ngaje no che togri lo kan chirm we can connect no one to goal all the evidence te chawla den winimi chi kan ka nyok melat ken ka lo da la chi mite ka mobile ke do jot kan ka download ba ka nyok mu wa ka yale ka ba ko tuom ba ko leldi one more forensic report mo waje la ne ka South Africa dundo chi defense team da ke ma char chi can object strongly kanena me chi chong akene South Sudan tele jamat ke kum South Africa and forensic report mo mulal if den lel ga South Africa mo ba ko lo ke jog ken mo chine be no gwada me chikala no ne me chichong dudo chi judges ke jilok ten content look chikamat ke defense lawyer akene talk forensic report me munyo do te ke record te chalo nang ka South Africa lel ka wo le ugich wa ka gujino ngak jo ngak ne me ki ne men and all that cha ka reject netin consular defense lawyer ka cha ka reject bo judges kana telecom connection ka South Africa so any data misha won nang re wuji mi ka South Africa telecom way ka jam to connection ka je judges ti ka report mo digital forensic report ya nung jo ne ko ne nang re wuji mi ka South Africa tin chao tuom tin gorga jeno gwen ke dakang ma char ke je cha kare jak netin kon la judges kana report me kana chi talk telecom connection ka South Africa kana side data chicken exist chikala do ne and was it an a cup ke tin ke kon reality ki mobile with that code approval code me guri ne evidence ba ko konu ken evidence to and then the court ba kulo nyo manang ke wure which winimi ba forensic ba kulo lat ba ju ko o tele nemu they question the authenticity and privacy of the information akene ta da na chango chalat keje ono ba ngaji no chi to la to akene chi can reject akene ne me chi to so chi judges chi can agree kenetin kon tin lanne da remachar akene exhibit me cannot be admitted unless the expert who prepared it come to court for cross-examination. Netin kontin chari kore me chaje realika kitin chaje o examine ki chaje go jenori ga meche to ki jo ngaga me ngaga ti ke jelle men chawotu unless ra mi jo konben rama shura jin wo take evidence cha no kanetin kontila ne ja kama char ke jot kien ke kanetin kon to ka rek ki ro kon chalat si judges kalar no cha ka look name amichor lat re which and winami chi do bran ngai kona gwada me bani ngajin wone ne chaje wona lugo no de da kuma cha de je chekaka ka kore kana me chi kan ngajin no je tele evidence wrong no chi justice James Alela no chi kan shular no
ba hearing ba je lo nyo ko mut gor ka je ka chang ka badda ka pai wer ron tin dang ro jandang ro de ano chicken ko chicken shu adjourn it lo ba lo gor ka chang mi ne dial gu ken me teka ka ta dan sha bi den sha ka deliver ka je ke ta dan chicken lat ken je no ti ken ke den but right now je joje no di ri konde sha lat ano shiga telwat let's meet him ready mbele pel ka jen shanga badda ka mo but all this evidence in kon shanung and what here kon ti cha la na South Africa forensic report la digital forensic report ta dana cha ju ta la lat ke je e jonga ke jonga wati diality cha kan chicken chat cha ju the to cha ke ga no netin kon tila judges can defend lawyer shi ga mat ke jen gwa the money so the only letter tin kon cha accept gwa metin channeling ta dan en sha autopsy dung maju dak cha jalat ke je kene de inin kon chalat chengmen shi different lawyer shi ko object ka ta dan cha shu de ni sha no ke je no de than din kan ke deploy ka nasir but cha ka exaggerated ka ta dan ji kan lat ke je kene to shi kan than ni kan kan but dung de ni en go che tene jilu yes chala do chi no mo chi ka to so jen gwa dan en shi court che chu shong ke je re wichin binami right now an walle ta dana sha luk cha je ke rat ke je kon diala ngach ngode wa ka menu ne evideni ne de kont live witness ne dio je ngot kan bi ko ngode men shanga badde ka mo ko tema all the report cha ku nong chineti shi kan evideni ke jikan kanong chirmen gor kan but the important content de darma cha de kulen yen ke je ki de kula kep ke je che kan do cha la do shi ka tuok the only thing and accept the ojede kara okay diok la investigation report la committee investigation I mean committee te kone cha ko big investigation gana holat a report dana cha accept ken na mokel letter dodien majudak kata dana chi har keje cha accept ken dine certificate ken la de certificate cha accept ken so chirma ka diok important issue nutin go ken go te kare kon cha lat wada to cha ka reject unless Ramadan wuka chiga examine ka South Africa cha kon ben ka South Sudan ka code ba ben testified ba kula ngaje no titi ka to men do dan lele je ba kula ngaj otherwise cha titi cha ka reja jan gwada dan cha court case cha yu kap chongten now cha no gwada dan chung lukten cha konanen and then ba lugo mo ba je continue ka shanga badda ka pai we ron kin dang ro jandang ro de so jeno gwi yene di ta dana char yene je en luko meni ni chang la kona tije no luko me batika chom ki luko me ba je mo ke minde ki ba tara mo ke rog to kokien ngai kon dia la no te ne ngwalong ti cha ya leka ti bichong no ti ba ga de ba ka la jor German shaling gwad me already right now cha digital recording cha jere ja already me kan tiken ge evidence ko kan telephone cha ga kef cha ko nyom ge ka cha nyo kan ka online batel we out ro cha ga ja evident news na me me chan linga ne la to no en tai dan ti ko je to ga nasir ngai kon dia le to ga allogen a disagreement between civilian army Canadian SSPDF ano gang ne ken ko kan ardelin cheng ne medana shinetin kontila jesh nuari ala nuari wayami gatin kontin gang kador nuari cheng ne medan ti kari kwes kan lat kire no gone o de ne nong din mudodin ko de je me chinero da nyon kaka chinero da linga ka but chicken me yadi chetan down chelok cheng me chikari kwes kan lat chicken lok lo we mean that kir gore ne riek cher mangai kon diala gore ne riek ti konen betuo ko gore jano bari machar ano baje bare diala kon to bagala duide all those things go region or decor and go no decor tin dia lat ko decor ngaj another report was mem gor banyo ko manyo ga yakel ka kor logame mishaluk cha je luge na che togo no charam kel mi morana spela yo gwa da na man lok luktin I want to share with you cause jo me chalat gwas mene la gadwi lam jen cha ja law ko dere jicheng dere ka logul no gadwe lam dio je china ti che family chi ke ano gender lo chen lo te ke me chi tuok chen are ga mo guru je no dere jo tu
special court no chicken on no they can Gadwin Lampoch, Ran SPLM Mayo representative, Kanasir County, she can allow no gender lawaching, no no ko daratin kon lat ko ndara ko which al dio je take ring mi to mo goro no de nyoy kel gwadamba no Gadwin Lampoch take kel ke Dr. Machar first by President Dr. Machar jen kan ne dangbaro to kona shal gwain kel Ramadana te kel gwadamo Gadwin Lampoch Garwi Lampoch jen charge permission charge green permission ka jen je ladun wale jen jerama diode men cha gwanya no te ka tet kamere ga dana ci to ka Nasir Garwi Lampoch lere ka parliament loko represent Nasir County chala do jen be shi man ba ko gil gwami mo chire ke tokten wa his brother in law ci yere che jen ka ta dana chalat ke je ke da man tuda wacha joka ji court can no special court men looking wala no jin bi she more because gulcham no she court can decision mo can lat no ka jo ma chala ka je defend team ko bi kan Gadwin Lampoch bi kan allow ko bocham no defend lawyer kurlu al kur she court je informed no na an Gadwin Lampoch ni ka gwase dan waken kan wudul wal teram chu dul wal ne ka gwaze dane cha ka yen ka je ka ponjen tega chiro ngai kon chi ga jan lo yete pat bakel gati jen teram chu menu dul wal ken ko ka shake up te da medical care mi chi go ten ni ka do be dan yan ka ke je guru jen oba de ta dan tel de den ki chiang polo pani de je lo shek bo dul wal ka kuje mo ri ko ya to gwaze mani cha la do ne gore jen wo ba wucin bana ba ko gilshin kaka kore gore jen wo jen ba ba kulo dulwal no ka kor ka mi che jichin ke ko gil cha jo me cha jala no no in addition to the medical access, the defense team requested the court to provide a new language translator for two of the accused, arguing that they do not adequately understand English for Arabic or Arabic to follow the proceeding effectively. Guadame chaladro nei dangro kokian kanetan content re court ke wa kene chicken to kawan chicken link chicken to Arabic chicken link gor kan nei dangro tingach ki gor karamangach tungnat ko bigurai ke tungnat baje kule translate ke to English kana to Arabic ko quick kan to kawaine ke quick kan to Arabic of course ne meje jeg you know ka jin la to ngaji mo ka code la ya law an rande right ke to man no shide go ana dong bo right ke to dong me dong bujilo gal bur jeno de right ke to dana baling ne to ton so chane dangro chaka law ko gor karamimo de translation de jelat ka code me de gade go right ka tung nwere ne dangro to kan shooting kan kalat gwasme michi go right ka tung nat ka tung nwere ka code and then baje kule translate baje lanet in kon ka code ko ba ka teach dio je ka jen shanga badda ka me ka pai wala beben dio je ba ka teach ka ta dana dong nanga ko ba ka yen ka je kan ta dana shi ken vol ka je rei luka mana luka rei wiki juba jo me de yen lim abia ngaji no honorable Gadwin Lampoch arami mo cha law ko bochen baji duara ba ko gul kre dana chi to kan den dong der odol wal ba ka ta dana sharat ke je then after that boluika court gwada dan and chaji yenten jo me chalat ngai kon diala no code me ba to gidi you know ti diala tini gore jeno de kon ti ngai ketin kon lat ko rodien jo mene jenda na gore de nyaga kon kel men ti je longo no mi jira mi jidil gwasame ka no online TV channel gore jeno jinde channel de support de subscribe ko de notification bell de je to an committee mi bare de chwa mala shi be gaji gwazadan and pie break de na me de yena keba gwa ko rodun kel ko gor kono bokon de al kon rodi telat ko bokon ko kula lingor jeno de kon ka nyuak ka de kon cher kon ba de kon ka to gu yene di en luka me en wo bato gidi bato ko gwa ki bato ga jek based on the evidence they shall provide in wale ka shaling man bana keba long jenene Dr. Machar ne ko gwa de dani charai ke je
jalat no jen tele ne ti tele kalwan ka of course kon di alalin che tung wan che kalat no ti la to ko jen ngaje tin di ala kon lat ko dien no but mishal ke me hybrid code hybrid code jen e code mi mo bika kebe me ne kir mi yadit ko sha bulung ne jen karwade mi sha je establish me ngai kone but sha gor jen mo gor kana balat ke special code je so right now jen chik jamone chi wona kan ko lat kan web den ne wala but me da ne chala ring ma char no check recognize kana bel so dio je bana je link jen shang bada ko mo everything dia bana ka link ko gwasen be jen dana go de nyaka konkel mi jira mi jidit gwasme gor jen wojin there subscribe ko de notification bell je twine ko mi chete mi ci bare da so mala shi bugaji gwal dana file la re chen bi